adu made seta turun made turun roa le made alokku roa bede le seta turun made stop benih karena epong koraki tetima oleh Allah oleh istirahat gelu kasengire magi kong langkong si tandi bisa gini ma oleh ngorop dari pihak tuan rumah juga nomor telok benih karena epong koraki lebih esto kabisan Kak Dinto yuk si Andi kata gua nusakelan nang teng gelu pese buat nanti kak ngoropo 12 juta bedaya kalau pun si tong geding guang lomom pak Ipon sekar ganggong suli rek nanteng dupa sampurne sate jeterone roa erpan orang segedang lima orang tak seneng aduh erpan bola orang segedang rasu ada juga ani kok pon along bolong labindo Duma pula ajora lala bula teropas mandia nangaletika rasana perak Duma teropas acenci bagus sekar ganggu Absurya di pas acenci mas seri sabu kecet satalian le somora eta bunda je le eta bunda je Fitri Pak Rakso orang segendek kau lecek sakalian saumora tak kira partajego ratin koning saumora tak kira partaje pacet pada eta bunda je arwah sing ngajak panumpang iya pacet bila lecek tak kira partaje cek selako lecek nikotika yo mas lain selako lecek ke nikotika ngakan sabu banyak getana le kerak mak lating seraja le lating seraja reng seratin koning oreng odik teguk jajana tak kembang oreng partajego ratin koning lapindo mocur jaya joker barokah okol mana banyak ketana tantona joka aduh senga abotoa karena pona bula balapuk dana toro oca saking ngetika congucuan yo mas kak maraja ibu lanapi tika kabula secongucuan ketana mak cekak le mon cekak kapok lecak mahde capok lecak ruah mahde rombongan pisan mon ketika kabule eman manyitonga katika sorang Pendawa limo muda ngatur lagi selamat datang selamat alongku malambu Wan menang situng bapak kita mari lima muda sapari ri nang teng hari kalau pun situng geding sandit su ada nang teng
Yo mas sandit rang-rang mak pas ada angin masuk cek kasih lelauan Tepak. detika mata endak noro cek rengetika kabula mak cuan yo mas Adik kok tretan suetan Tante nama ampun nanteng pananteng ngajak alasan Bagus. Mas Seris yang ditabuan TV. Kare aso meja sesenang boleh sapan janji nangi patolos sang fitri yo mas sandit rang-rang kak su ada pacat senang teng keniko mabel Laguna agar je lapindo. barat aja bula pon mulai saben cak rengetika perak caca kabula mak perak caca Pangumuman. Dek para Ada bapak apa? sareng ibu Laguna lapindo yang beliau siapa? Satia yang beli Oh. Mari yang beli pon. Laguna Karjina Lapindo tanggal 20 atas nama saya ini. Mada dengan aja ke nama Seri TV Bunga Family saset lah. Yuk marah apa Arya? Cocok cara. mun arwah saini akar jo Kira cocok pako ya. Karajana lapindo are laku nama seri Manding Timur ngatur selamat datang Rina Roanang Hui. keena jo kena tibi Seka marjoi karjana lamare Salam kena karjo Bodoh kak Bila seini calon karaja Mon karajana Mon karjana are lakuna Bula moki mantara tepa Mon karajana Kasaini mantara Bukan sepo curjaya Arwah karjana lakuna se anak emas Roa nang ke Ida family bener rukun family Atas nama Arwah Yeni Indah family Aniko Tanto Naga Sarbini Roa Kak Rere mebel pada Apollo Hanafi Bila suada Mun sanoto pada Apollo Ape boleh Kak Maseri Ciabu Sara Yolo Karawini Bonarafi Mona suada Mon pesena nino esolo Yan Oi, esoro po sang jalan bayo po sang mayu mula po sanga. Ah, pokok tak po sekali jalan na mule. Kak Mas reng segantang Duh, pada nape seratin? Patan kau le sabit tak long polong sareng Kak Munahra Soro Kak adaan Kak ento pancingan segantang Aduh, betul nanti kaposang kamu nahra seratin. Anape mo na ala keriri ara jeun ki? Riri neko anu nat kalakuan nat mare kian gorsena Amek tak nyaman bau na minyak na tanda pada di mai. Beda
pada boleh aneko seeko Cak Ahmadi usah kaju sering Sunarto Kak Mas sering seganteng ngereng bona Kak Mas apolonga sareng can kula seganteng ngereng masuk Kak Mas Parlo nang kearukun pamili. Areng seganteng lagi kau lekak Edung mon Beatrice, edung. menane kok badakar jasa ganteng putra baru jadi senyepue Pak Sanabi grup tokol pada panggung Aduh, kalat Pak Rizky juga. Sunarawi sereng Ahmadi Sunaraso Grup tokol, Rahwini Aku rapan ng sengan bersantoso re. ane kok tak katinggalan segandang Ruak Mahda juga di Santoso. ane kok dengan kerakso ring sepo kaula Tapi boleh keni kok Pak Rakso. Oh 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 ku cinta dia. bila kerek hori sareng Pak Sanabi katuana ane kok baru jadi Selamat datang putra gabungan Jaya. bila Kak Sunarso abri sapolo mon ane kok abri sapolo Kak Monara abri sapolo Sekarang kau putra juga Kemati kawan usuaka Juga hokip Hokip juga yayan Sekarang kau tek putra tek juga tek monyena buko merah biru bentuk nakoni saya jet nak gula setong malah itu lu setong ikone Sekarang kau gabungan jaya balungku nama balungku Putra baru jadi Ya morelok apolong nyerang apolong segantong apolong sarang kaula kaula Nape boleh ruak pada jarek hori. Ruak sugi supar Hanapi Maseri. Ruak juga pada Munara Rusdi Ali. bila Kak Rima nyerang dari baba bila harus rak pun pada ke Kak Herma Nape boleh ni kok Rahwini Pangeran Katut. bila raku ini hapus sape aneko ada turun segandeng aneko ada turun Hey, hey. Iskandar tuan muda kini kok bila Iskandar mari ngirim kok tak toron. Roak lapindo penepocur jaya pada akar je arwah tanah tona are lakuna aniko pada supar calon kale bun maseri arwah pada Kak Rimawi Kak Rere Mebel juga Kak Rusti pada Apollo Nape boleh kini kok pada
Ahmadi Rere apa boleh kene kok rawini Aniko Erpan juga pada ngirim Absuryadi Ali bodo diman nape boleh rimawi abolong kene kok ben Ahmadi bila alima belia tekan kene kok juga bener jadi bila anak firwah mabali tengka putra baru jadi kaniko selebur abolen coy bobini masri ruak-ruak le dari mawi Tarah wini arwah agrop tokol kejutu putri family sanunto pada apolong tuan muda ruak pada ngirim kak suada calon mabeli kak munara pada bodo Ya selamat datang keren-keren ya apel Ramla, apel Longkulares putra sagerap juga laba-laba mohon Winda. mata toron fitri bulan noro oleh Putra Jurla Amir Barokah. entarale seratin kalabeng mesem ruak duale lokuna pisan alongku duale matur sakalangkung morikso mak lakaon jengan jecukok na kita iya bi morikso cek pokona morikso ki banyak jekak na pelem kok mak lakaon jengan morikso jereko Andi janji kang kok jeraga burung majak nale engkok le buat nalaku na pudi mangko entarana benengko oh juga ngaturaki selamat datang cahaya family agentong tak atale juga tak ketinggalan bersama Mas Haji Ridwan. Purawi Garuda Putih Longkulares Oke, selamat datang ya Tanungku Garuda Putih. jadi tak langgong anyo ona sia takok kapanas si talpos jadi tak langgong anyo ona kani sere si Andi negagi kepale mana jaepon kak disak bede dokumentasi sepenting boleh jadi tak Ayo langgong kok. anyo ona kabelesan epon paringan imbalan cukup sampurna Juga sekarang kong akan tong taatale berdatang Ibnu. kalau boleh setong gending cukir-cukiran cukir-cukiran le mata jalan onan niko anawi juga nasawan bila saoda niko banasak nih Ibrahim Madatoron along polong alaban bula iman nekak benar sakwe
Ibu Sarah ngereng nikah minangka telo petak ki telo petak jek sing nikah jek sing tambok telo petak sa petak du petak telo petak du petak setengah kalak tujuk na geluh nyong engkok dosa matre kalak korbian ada ki engkok macem-macem mak usah betik ngaku saya larang mun tak majar korbian etata kalau bon setong kinting subedikator kasukan epon simuljo Bapak Haji Saleh rami nanika ale Suli boleh ada saoda mama Dania bisa masih anung dari rom keneku enaungi sarang Haji Abu Sarah Haja Inna seekor jale putra pisan pun alongku roa sahuan sahni cuken bedecat nawi sesapisan lek sahwan sesapisan pada apa Mario nolok repot kuwi nape pole Abdul Somad ani kok Pak Kalebun Sulaiman kong langkong juga pada santoso mahde tujuanna sesapi sana pada mentoro anak kok le Pak Haji Bu Sarah aja mangi saratosan dong semula jarwa Haji Abu Sarah Haja Inna Anwa Akro Putra Madura seanaungi bedena pisan sederi roh nama tanda pada nawi sahwan nape pole ada sakne juga nasa oda bila apolong darah ade roa le Mario nolok repot cat nawi Ibrahim Senarema Agoh atas nama sakun ayana pathor mamana sak pathor tanto sahni sapala sakarang kampunga ningal sateja pisan pon pada longku bisa hatnawi ayana dia saada mama dania inaugi
putra Madura aja busana aja indah tak ganti kena. Aja bakar cuken Yulianingsen bersama Sarijaya cuken nyepoy pisan Bunda Mario nolok repot Magda saat cuken berkati kelana Bunda Kaandur cuken buksa oni pada nyepoy pisan aja indah putra Madura tak rodiro ngaji Abu Sarra tak gadi kena ya poe pisan binehan beri lebet Jugen kok Pak Kalebun Sulaiman ya poe pisan semol je Pak Kalebun Rabbun Kuna Kalebun Sulaiman ya poe Fitri. pisan Fitri beri ngecung kalau tekak sagonik ko mak temu cek nangke tanda Sesa pisan ani kok pada ngodona Atmawi nape boleh ruak pisan le ruak pisan Atnawi sedari rompet guna seian tak pada tabur ya niko sapisan pada rokon sakwan sengat ceapisan kabodon sakni putra baru jadi nih kok sanabi katuana setak raja kulile setak raja kuli ada ceakep orang api Putri family ngireng angkep pada nareng ataretan saoda alai iman roak le pada uwi anak Dani ruak kondania terbodoh cucu paste tak langgong aneko dikawi Atnawi dikasih tanggung jawab niko Titi Korbian jaga Pak Ibrahim jaga Tina Boda Kasir Besena Rajana Kalak bayi Boda Kasir yuk senoro aka Korbian bila buduk nego tabur kok secara kasor cara niko Korbian harus lah Atnawi ben saodale niko main kenik berarti yuk Pak baci beri baci lah sip kong langkong sahwan ben sah nih penta apole banyak simpenan nai petena disabek nale mak kau siapisan dua jaring banyak bereket dule mangkat orang banyak anak banyak racik kak andik lakereng palajeron pasaper panarema cipusara noro ana pole napen Pak Kalebun sederi lapa lauk ben Kalebun sia mon saya bu ne Korpian jak Kalebun Sulaiman ya area siapa demak Abdul Somad ro demak lah apel apel Surahman ro pada demak lah tak langkong cipusara Sarip rip sarip di kanang tegelu tolongin oh iki Pak Ci Saleh tuli rip
ngejung langsung dari bawah bini antoron kepi osai kelu cong celu bitong cong sarip dah mas sarip osai kelu celu bitong kadui bon sarip bitong laki na yaya jer anu bakal lagi dah ya engki langsung bacit nong 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 mon aneka ale atnawi ayadania nape pole saot mamata nia Fitri yuk kocel yuk atnawi pongke bensah wan bensah oda bensah ni dasa yuk kocel pongke sesapisan laban sahwan nape pole ale sahni nikah pada akrab samar pandan anggraini Fitri Desi Tiara Awiyani Sofi Entun Endang Buliani Lisa acara nikale enaungi Haji Amsara ajaib putra Abdus Somad juga Apel Surahmanko Sakalangkong pangestona sesapisan nikah pada apalong takwan najubu ngadaan mare tak mare Pancasona muda pon along kulaskar kaca jaya Raja Singa Abu Sarra putra Madurane seanaungi pisan dari Rob ani kok bedenyunya Erna putra Jurdai pon alongku nape boleh kini kok putra Jurla niko binian putri kembar niko pon bedego yuk beles Niko pisan sadari rampun guna Ibrahim dah emak ban suli aja bu sararwa senyepue pisan ani kok binian senari rampun guna nape boleh niko mama narapi go ani kok sakwara polong bana bula bila sa wana makse akara jauh ayana ani kok badayunya rumiati le sedari pepekol api sana na papa darokon janda ia tu orang atmawi nape boleh nih kok nyonya Maria Tun Mama Arif putrana salaki keni terbada judu pas sakwan judu pas sakni oh ani kok binian mak berak entar nining kun kok atas nama le nining kun sakuan ayana bator mamana bator tantona sahni ya dan jo boleh binian kok ngurak sesepo bapak mona kuncukan buk Maryam mbak nama pangantan na jemper bunga tanda pada pisan nikok calon kerja 2006 lekor tanggal 16 ayah hari mama hari nikok calon kerja sekajan cipon pada tepangan nawi papadania sang dama
pisan pada alamku sakalang kong pangistona bunga na mata pada sesama ada Ruak saada Sangoni juga panggil Mbak Mariono nak repot Hajat Sarang Putra Madura juga ngajak indah ini kok pada sahwar nape boleh ni kok atuh somat Papisan cenderung bencukan Hajat Caji bakar benyunya ningseng Posa Sarijaya juga pada yang tekok manteki Ruak Haji Misdawi Tapi kesor tak karit ke ini kok Mario nolok repot Haji Misnawi dari tabeng sorgo kiamat capuk kerja sahwar Matorok bula ketika sahwan ya kali bunda norok patuh Matorok anak niang ja angkep manto angkep bagi putrana bibi ini kok pada akrab somor pandan Anggra ini juga Fitri Desi Tiara Hawiani Sofi Entut Satenya pada alamku Putrana kak semawi secelep ate apa saramayana le Putrana kak semawi secelep ate ramayana pada jangan laban daci berarti baisan rohan dan nilaban ini kok pada santoso Holes de sini kok alongku sakalang kong pada sedari rompun yo kong langkong adalah joraman pangestona Mathari Yarek Surahman do Abu Sunan Abu Ne'ek Ayana Bagi Mundane kau juga pokire Ruak Somat juga pokire Ruak Santoso juga tak katikan Bila sahwan tanto nasani Ruak sapisan lebat Sunan Abu Antonanyo nyantingan Adeko Wahyu di Mamana Ari Wahyu di Ayana Ari
terima kasih matur sewu sekali lagi rombongan Sederi Rompen Guna Bebekol Lisa Susi Kadi Temo anu Kadi Lao Seta Iksa Stop juga nih siapun alang gue Kak Dinto bersama Pandawa Limo Seberidu Arya layar dah tak menghijab-jab. Pandawa Limo muda terpekeran mas bentar norong norong jo Putra Jordan Kak Rinawi Garigi sadu hujan garigi Soyo suwi antar gluke Lontor bulu nih Apu oriko Opo tahan dirasakno Eman-emandu di eman-eman Yuk jaga yuk Kari seru kota kisah Aduh ojo dibilang Dung jodoh sing bakal Kari manis kurang manis tambahi gula wes yo wes jangan rikomi kirsik kuno stop kejum mata makroh hukum mako Bila cimuhat jalan kerja tanggal situng bulan 11 Wak pada pendalimu muda mau sangkan ke Sugianto Totok mau beli teh ya mau beli teh Pandawa Limo pada juga berdatang mereka roh Tuan muda Iskandar Wak tak romero cirito juga maafon akar jaan tersalah mentah ruak kosalan fitri Berharapkan mentah meruak irahmi hiburan indah family bila karinangi juga jalan kerja
di ruang tangkal sitong seaci sapraji ruang tangkal empat tak mereka rong Matang kelembang niat teman tertekan aman tertekan ruang musaklan jukan akar jauh 2000 petolek orang pendolimu muda Kurang saya tak juga menyentuh di tempat nyelang akan tong tak apa Ustaz Cipto cahaya pemilik kereta Sugito Kak Rina ui apa sasarong pada bodoh putra manding temur ada putra Jurdawa yang ternyata nokep tuan muda liko polong ban bula oke aniko Kak Sugito Kak Sugianto Kak Kariso pada ngirim gajikno Ruang pada tak marek rong Aduh. Sanonto pada pada langon pola Meret kelembang tuan muda Iskandar kami kompon dan kompon Ngerak berderaja singa Sukti katuana Kariso bagian penyerang le Aneko telepon anakku Arwah Sugito cahaya pamili suci Yorot